Sine penis rub utholakala nje into engaka. Uma ngabe wena isidoda sakho sincane isende lakho alifike lapho wona isanda ukuthi lifike khona ufisa ukuthi likhule kancane ulidonseke noma ngabe uyashesha ufike kavutho ndaba loya kwakho uphilisana naye ngakafike nakavutho ndaba sheshe likushiye endleleni isende lakho alifinyelele lapho ufuna ukuthi lifinyelele khona liyabuya lifinyeze libe lincane lawo likudida ukuthi ngesinye isikhathi siba lokhulu ngesinye isikhathi liba lincane kujwayelekile ke lokho special kakhulu uma kubanda ngoba uma kubanda isende noma ke ngithi isidoda sakho njengomuntu wesilisa buyela ngaphakathi siyafinyeza kodwa ke manje le penis rub izokulekelela kakhulu uma ngabe uyisebenzisa uyayispray nje kone penis then uyalimassage kube ngathi uyalula nje kanje umassage kube ngathi uyalula uzoyizwa noma uyispray le iyangena phakathi kube ngathi khona lokukhohlonelelayo iyangena ngaphakathi sukulule imithambo yemisipha yesidoda sakho njengomuntu wesilisa ngoba into kuyona yona ebalekile into kuyona yona efunakalayo umuntu wesilisa ile mithambo lena noma ngabe wena isidoda sakho asesanayo imithambo lento le ikubangela inkinga yokuthi usheshe ufike kavutho ndaba noma ungasasebenzi umthondo wakho manje ke le penis rub le iyabuyisa imithambo noma ngithi ke imisipha lehlala esidodweni sakho njengomuntu wesilisa uma ngabe uyispray kabili ngosuku bese uyalimassage kube ngathi uyalidonsa imithambo le yakho iyabuya ikwazi ukubonakala noma lingaqinanga ngaleyo ndlela leyo uba nesidoda esi healthy ngoba noma ngabe kunini uma udinga ukusebenzisa liyama liqine futhi liqine kahle lingaqini kodwa mawulibamba libe ntengentenge limi noma ngabe lo kakhulu lo muntu othangokuthi agibele ngaphezulu kwakho azisebenze yena izilo kuthiwa umina ntopho lingageqa athi uyakulungisa lokho kugeqa athi uyakulungisa lokho kugeqa cha liyazimela liqine lona ngoba le misipha yemithambo edangalayo isuke ivulekile igazi lisuke lifilekile kuze ime kufuna ukuthi le mithambo le noma ngithi le misipha le ibe negazi igcwala igazi phakathi so mangabe le misipha yakhe inenkinga igazi leli alikwazi ukuthi ligcwale ngaphakathi nakho lingami noma lime kodwa lingaqini so this penis rub uyayispray twice a day ulirub kuba ngathi uyalidonsa iyenzani na yenza ukuthi imisipha yakhe ibonakale yenza ukuthi isidoda sakho sibe sikhulu la enlarge because of uyagcobisa uraba le misipha ya stretch ingafinyezi ingabuyeli phakathi ukwazi ukubona ilisa lo yakho khona ubone lise ngesidoda sakho nikhumbule ukuthi inkinga ngana sixazululo ukuthi ibe inkinga kusho ukuthi nesixazululo.